Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Hamburg! Hey. Fast. Funny, we will go on some buyo. Okay. Phone you shoot aí. Agora no Facebook. Hey, vamos.
1,650. Eh? Ay, gani pa sandani guys. Eh. Singa chobo. Na yangu ini singa chobo uchi. Takari kwambi twende lijaku. Wakumbe wale yokumba wakumengepo. Kiderezane nime mulipano nimewana na Profesa Anna Peter Mtarika na kuna kujiwani wose wa ustenjowe mchanya kwa Tumbiti kira. Ninga swali. Na kumba kunilio wa huno yai. Kwenda kumba kunilipeleka maso. Kulipasa kwa Bustani House. Kumba kulichokwela. Kumba kulichokwela. Kumba kulichokwela. Kiparia maso. Kiparia maso.
wakumadiwe mazaya wakumbe waleke kukumba waamati kushita kanisa maswaya ya Musange na misa hii maswaya ya Musange waleke kupilisha chiko anti-corruption bureau kuwajinga cho wachesela wanyake au wakususana nao Mandale. Apita waye watu hawa wana mafungo ya kusoleka. Basi 16 Septemba tukuma dimanye ajili mama sabani kinamnyamata witu serikali watu kujipatu serikali kujipatu zamu yatu tukamusia iende bwino kwenda sokoni kitongoze amoli iwatongoza jani takwenda nao chino apolisi iwatongoza iwowo ndife inapanga mpikisano kuna tikapilana kufukwa amobila kukosi akanenge samani yake samoni akampase iyeyo achikayaka kukoti imbe sili kupakila mutu ayi koma munyengo imene yasala 3 months 4 months mlikisima kama imene yosifila mulandu umenago yaka wona mutatu unachikika chakakaji kukuza milandu kuzikala tawi ya bwino osadi tawi ya Butagale
miezi iwili tu bila ukafuata wile waje kubali mangazi zake zimenezo silekeke Bwana tunakula kuti mwayakula tu mwabatamani komaso chakukosi chimene kuli nacho chomwe akumangira nini simuchinena iya koma mungonena kuti akukuopani kuno kumpoto Chindi kwa Honorable Norman Chisale imwe mulimlala wa Chinyamata mchipani chose cha TPP. Honorable Edgar Tembo Treasurer General msukuchuma mlala wa Chipani Malai Mose muno. Honorable Gatama mwiza kuzakanasi tamunga chomeni. Honorable Chipungu mwiza kuzakanasi tamunga chomeni. Honorable Dajon Musa Regional Governor Wito Temweka. Honorable Christopher Angwira. Warongozi wote wa kupambana imwe mafuma mtawa kwa kupambana pambana. Ine fani kumuongaji chifua mango tumakulika kutuyumoza wa imwe kwa kumika mfususu ifo kuliche chifua cha wafi mwiza kuzakawanasi ndiwangi manyitu wa UTM manyitu wa afford particularly Vice President wa UTM kuno kumpoto na Regional Governor kwa niso wa afford pata pafo ndiwonge President wani President witu Professor Arthur Peter Mutharika chifuka wangutu wa kulika kuti mwana wao wazingiziwa watuma kesho nyosi hapa hii mutani kukakalinayi mnyino panyengo ya kusuzu vake chimuta hautumika Professor wa UTF namwe tanguwa namwe ugumuni pulikani fongu vitu wapapi wani para nyumba ikutaguma kanisa kidisi wanga iwe mazu kunyumba dihari mazu yoduna kuhichi nakuti pa 16 September ipisa hii Professor Nakita Mutharika the president wa Charushini wasilikani wake ndio mkono huu Abida oye tieni tose tikule chito mukupeleka wati nikakengi wati tofengi wati pakengi itonga kumba kupanda tieni time nchi time vichi nchi kwamba huu kwa sisi Septemba kukonda tunu ya tikule chito kushita vichi na mahaka kuti wajabata wakumu hawa iwa wapipa pachoti wapipa wakuna vikandosi kukumu isi kanya kwa pipa pipa tukupanya Abida oye tieni tiwa wanishe kuti charuichi chaucha charuichi chatose 6 September tieni tikafotere Professor Arthur Peter Mutharika
timaepi tuzumuno na chikawa chose kwenisho makansa kuti chano ichi tichifumbiremo muvisuzo ivo chukumana nako uyo apange ivo ivo mulipa majulia mkoka kupa kweka ya wana wachepa wana wacheti wachepa Abiko oye mwenye makona mukafiki makona iskani manawi timu inchi tunachikona imwe tukipaka 6 Septemba tutole ngoma Abida oye Sono a vice president wanataka kutumelati kama ifeti lebo kae baleti kama sasa tusane sozota ni Jose hapa kumenda boss 800 Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.